abusuafo feed ya yensa kan free Kumasi Baba Yara Sports Stadium. Then they are make us Kumasi Asante Kotoko ne WAC of Morocco ejina ekono ewo Accra Sports Stadium. Na we ye Santene ne supporters ya bobo ho ano free Kumasi Baba Yara Stadium anopa ya betena base simu abedwone team no Accra Sports Stadium nam say Carfor entimi approve Kumasi Baba Yara Sports Stadium nam say Carfor paying say it doesn't meet criteria hwe confirm say pitch bi etimi ya boss ball de ebeyi nti say na Kumasi Asante Kotoko no CAF Confederation Cup matches no bon and as games no home grounds akwakoye Accra Sports Stadium ti unim say Kumasi so de Asante Kotoko no muti Kumasi nti e ba na sa na hu behia say supporters mi free ye say krum na team de support na akoma team no enkran nti na Sunday at 3 p.m. Accra Sports Stadium Kumasi Asante Kotoko ene WAC of Morocco na first leg no because Accra na Wydad na atweso no na akoy Morocco eno so akosie ni nti abusanfo ye the more updates na ye de bebro ye correspondent ya two magum ti ba bia feed bia no ye de ho update ye bebro na ohu de yakonti na no de ye bompire say Kumasi Asante Kotoko boys bit ma ateno mo na mu bitimi ahye mo goals